Alushkim Tiani and a Kumtilo Agihupesutani. Simi Church History Law 1991 to 1993 Law. At Khudolaki Simi Reguna Yono Mas Sapsaku, who came Itil Masakus Jedo. Ningno Itilunge Reguno. Ning Rolo Nigjo Sri Jekto Jimomi. Paye Adok Sholono SBK Kamelom La Serwekimi. Simi asachumi layemi eno kichimi apa setsaqri ti eno ashakchi shiri tsaqtsale shiri puju piju eno bi shi khchekem timge tereguno nik jeuno ishi simi akuko eno kiplim khoreguno lotokula kilono jertokulo toklakilono jertokulo tokoktudulo simi church history laki ushivigino tipo pes bitsinge putane tono kamtsno alogevishi simi church history 1991 to 1993 the loki ushivigino inilo na kamagi shilpeni eno no nenil gete kamtslo pek suggest benke kamtslo shkim tane iteye no no nikjo video itlunani akudo kami itayudo bilbenya do ifke ono shkim tane ina binsha yuye jigdogul hodogul agil hodog tudo dr hokshana sim ho president shil sasin SBG Kugo Perkavidu Kupolo Kutomo doji Povino Haktabdum Shina Mlavigio Basu Kavine Tayu Pinishain Atruno Oh Kodolo Aso Shina Sasu Mlavigio Simitli Ajoji Kimchimi Kichimi Asajumi Kudom Baolo Kakano Sinu ho hipong kukulo kiuno kuta pulo kilem na vegeno tipo lo chutme tsinge adu bobzu mla sergiu tishi anishi kumsulani aginyuna sinu ho na atrshi alok zilaki khattash gyuye sin kuku Haktashin Pizuno, Chosin Pizuno, NBC Civilo, SBG Kugu, Kubunataya, Simo Hone Bektiling, at the honors, NBC Civil, Simo Hakta, Lutzlo Shibi, Pigolo, NBC Civil, Simo Hone, Pigolo, Pulovets, normally Q Haktashin Polo, Ikils Nebi, Pulovets Bani. Aktushri Simho Hakta Janari Tartoku Atalatoku Hotoku Kinim Pelo Hakta Chigdilo SBG King Pekal Tinga Hono Hula Hela Timko Aje Pectibus Succession Simi Bao Hogusibzu Ziamudo Officers Club Ad Polgusono Ishi Shigipesh Shitsu Kiki Sim Hono Sim Kubeka Tayulo Q Bektingena Shipengena Kijena Ultimomo Ako Kuno Blomingena Panu Ye Aizolono Ipernain Ebitishi Pitsu Eno Kuno Bulogena Tibakono Tiboko Sasimlani, and Tiboko Ye, at the Chibun Dolono, joining report person, Sim office law, civil law shippy, Azatsu. And Tia, April Tag Chri, Hodu Wiki, Shani, Tilehi, Actu, Sim Ho Hakta, Zigelo, SBG is Dokoye, Gumzina, Akoshi Pulovena. Joining report person, a call, Zemdosim Holo, April Tag Solono, Sida, and it year, Sim Hall, Jail Secretary, HS Rotokablo, Zve. Ikemu, Riven Najikun, and a Bakom Ye, Pulomove, Sim Ho Haktat Pulomove, Eno, Panu Ye, have the VQ, show.
아마코 민규 무브즈 미타르 비틀레 타리 시모호노 또코 가꿀라키 예베스 리브나지크 스파게 게티폴로 이셰바니 토구 이나케 디에미타 붕어뱅 토구 이나케 아이츠리게 주 이 khogbz join report peso sim holo silolo shipi ka ku yepan kwa uti shimo gele no ye gutsunlan NBC sigi sim hono SBG talakyu khakta shiba gen polo polova ti hono no ye be khosilolo shipi yepan dia sim ho team active Dr. VC Kainto eno Mr. Vihoto Jimomi General Secretary Pamono Agela ki pesun CBCN General Secretary Lau Yegulo Tobikieba Inclosures F Lono Itunan Tisha Gelo Kivek Tsun ES Mlangu Kumlashinyu Shibangye Rivin Najiku Pau Adoye Pau Trem Yotove eno Dileno SBG idogdom Mr. Khavikati bis is Lukalo success venge gongno simhona azashitsu eni delay Mr. Tohvi Semano edokum dilo chelinsha ige babelo jun tar kutu leni ilo aidolo ai chigelo no yes office çökülüyor benge azlaşıtsı. İgem bektimlere. Aginyuri simhono jun tark tajelo ilo aitoku thalo aizo yes office no office çökülüyor be azışımu aginyuri bektimlere. Agtu ye simho GS HS rotokano Agela ki besin Reverend Najiku ena Mr. Khavikma pelonagi jun chigupumzu ES office choglu ve benke kuma azatsı bektir ve benke ikim agtugi bektimlave buloma ve enetleni bektimlave igu diye simi hozaksı bulopinyana hep devigü kumla şire. Dişgelo aktacuye simu hono agyak jobu bektisi bagulo eno tobi kieba enextra mom inclosures akjobu eno kyu khaktash gel bagoji gelo simu honam tamikumla khaktat mashimlave dipolono Ahyena aduki vilve. Eni simye September çıktı hodok kıtı belono. Mizim şey simye amkopo gençlik jeve. SBG aizdolono ipevekyu Albem Kubung Silver Jubilee 2018 Septemberlo Mitomon Zemtolono Kohove Atogum Simi Hohono Kami Haktashiena Lehi Panungno Shimovegyu Shigebusha Kami Shimovegyu Point Hibako Itulain Atuno Simi Hohono Haktas Kyolon SBG Aidoye Gantına Kızalamono Simho Haktalutsu İkyulutsu Enogutbotsu İke Simhoye Simho Sası Gutbotsa Yoko Sası Banum Aşohove Gibuşage Aşohove Simi Akmuna İşi Akmu Vinçeki Akinyuno Simhono Rivin Najikut Kaum Mr. Kavi Gati Besi Iyesi Sıksı Zvekaye Hije Jehi Antamne ilo Akbına Şimovin çeke
agtu no sim ho no ziam to kem SPK kem ziam to ebeju bilo ilo azitolo tinhamra peuklu taka jobu besi ibebe beju ye yeshi mo kibusha yeshi mo kibusha eno abidiu no sim ho khakta September togu hoduk tlo sim ho no ngovenya ikeslo khakta shbe khiguye yeshi mo kibusha gebe tiri panu khakta lo kwenu SBG aizo mission center ye kabe bengyu zabibani akinyu no zemdo di civilo hegibdem ko ya aizo ko vilo hegibdem ko arimet vilo pujon arimet vilo shibi diri yepani agtuno aizo no 144 CRPC yaza sibe khevet lo shibi DC khakta yaz zbani igemu agiako eno record ko jigelo DC ye sim hono azatskiu lakimu shibamu ashakau shige toku lakino no hotoku kutudolo sim hono aizo kam zmekshi birchekyu abotulono ambiti boktolo aizolo kyu record ache kyu ka kwa chikena wobigyu mishina kono mlabe khitkiu akjobu akikhu kebeketono akjobu besi ibebe bani ibebe bzu chigdogu lodogu dilo ye SBG kemzim to iship chekyu tipo besi Nidomont Association aktela hikolobe eni tibono chigdogu dogu zoye Association lakisheme ilo NDC lo successive hiye simi khagli zalo ibelo akudokan noli tagyu bilbenge ono adetskolo ilikiu tikene po besi bizani eno nye chigdogu hotaje bungun belo Governor Dr. Hokshe Panos yamtolo yubzi sim kugo kjebeswa kihu hula hila tim chigini kshebzu dina mukubdi stirukubdi sim kugo bekhalet kyushibzu leno ikshesigyolo nyiri kiberi mlasisi erikimlaki tibata